Advent. Vreme na iščekivanje. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, kad Isus uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet u strašnim mukama. Kaže mu: ja ću doći izliječiti ga. Odgovori satnik: Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ, izliječen će biti sluga moj. Taj ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike, pa reknem jednomu: idi, i ode, drugomu: dođi, i dođe, a sluzi svomu: učini to, i učini. Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: zaista kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. A kažem vam, mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, odirnut sam od ove ljubavi, od ove majčinske ljubavi koju crkva ima prema nama. Evo upravo i slaveći jutros prvi danovi sveti misa Zornica, gledam kao jednu ljubav, kao jednu milost, koja nam dolazi kao jedna pomoć, gdje možemo uistinu postati novi ljudi, da se u meni može roditi novi čovjek, da možemo obnoviti svoje zajedništvo koje živimo, da u nama može rasti ljubav. Evo uistinu jedna velika pomoć za kršćane, za crkvu. Tamo negdje u Starom Zavjetu stoji da Bog u pustinji ovog svijeta prostire svoj stol. Da Bog, pripravlja ovu gozbu da nahrani svoju djecu. Upravo je to ostvarenje ovo što mi danas kušamo, što mi danas primamo, što mi danas slavimo u Isusu Kristu. I ove mise Zornice su uvijek iznova jedan novi hod crkve, jedan novi hod mene, tebe prema Božiću. Idemo u susret Gospodinu. Jer Božić nije samo nešto ovako jednogodišnje spominjanje na neke ovako mekušaste stvari. Božić je mnogo, mnogo više. Upravo ovim putem ići u susret Gospodinu. Božić je susret. Pozvani smo baš kroz ovo vrijeme susresti Gospodina koji je živ, živom vjerom da ga možemo susresti. Upravo diramo u Evanđelju ova riječ: pristupi satnik Isusu, pođe mu u susret. To je riječ koja će nas pratiti kroz ovo cijelo vrijeme Adventa. I baš crkva, baš danas stavlja ovu riječ: poći u susret Gospodinu. Isus hvali vjeru satnika, a satnik je s dubokom vjerom pošao u susret Gospodinu. I ne samo da je sreo Gospodina, nego i osjetio radost što je Gospodin sreo njega. Za taj susret živimo, za taj susret želimo moliti, da bude susret vjere, da bude susret u vjeri.
jer Bog nas traži. I kroz ove mise zornice Bog nas traži. Vidi što nosimo u svojim srcima. Ne gleda nas ovako kao jednu masu, nego svako gleda poosobno. Vidi što ti i ja nosimo u svome srcu. Vidi našu borbu. Jer ljubav nije nešto ovako apstraktno. Ljubav je konkretna. Bog vidi konkretno. Što je važno da mi sa svojom konkretnom potrebom možemo doći u susret Gospodinu. Inače, iz vjere da možemo učiniti ovaj susret. Evo, ovo jedno vrijeme Adventa želi me pomoći da se u meni može roditi vjera. Se može obnoviti ovaj dar vjere u meni. Mora znači, ako je netko kršten, prepostavljamo da ima vjeru. Ne mora znači. Ni za svećenika, ni za sestru, ni za jedno kršćanina. Zato ovo jedno vrijeme je vrijeme milosti, ovo vrijeme u koje ulazimo, koje slavimo. Da stvarno, jer Majka Crkva želi nam dati vjeru kroz ovo vrijeme. To je nešto najljepše. Imati vjeru. Znači nositi u sebi vječni život. Mnogi ljudi nose smrt. Živi su, ali nose smrt. Često puta vidimo kako ovaj grijeh ispušta otrov u nama. Kako uništava naše odnose. Kako samo grizemo jedni druge. Kako samo za stolom spuštamo jedni drugima. Bar to vidim kod sebe, ne znam kako vi se vidite. Zato vjera nas evo pomaže da možemo biti rasvjetljeni. Evo, propovjednici često koriste jednu sliku. Ako smo u jednoj prostoriji u kojoj je veliki nered, stolice su razbacane, mrak je veliki, ništa ne vidiš. I ti ideš i svako malo padaš. Padaš jer vidiš ovaj veliki nered. Zapravo ne vidiš ga sam, nego ga susrećeš i padaš po tim predmetima, po tim stvarima. Nikako da ideš normalno, ne možeš, ne gledaš, ne vidiš. Ali, ako neko dođe i upali svjetlo, ti ćeš vidjeti ove stvari, ove predmete koji su razbacane. Možda ove predmete, ove stvari u svome životu nećeš i možeš promijeniti, možda će i dalje neke ostati, bez obzira što si rasvjetljen. Ali ti ćeš se moći kretati između ovih stvari. To je vjera, braćo i sestre. Tu vjeru želimo od Gospodina moliti kroz ovo vrijeme. Da, vjeru. Neke stvari u životu svoje križeve nećemo promijeniti možda. Križ je blagoslov može biti za tebe, za mene. Ali ćemo snagom vjere, što nam daje Bog, može se kretati. Da naš život može ići naprijed. Upravo obnovljen ovom snagom, ovom ljepotom vjere. Ovom živom vjerom koja se rađa u živom susretu s Gospodinom. Evo stvarno želim da danas na poseban način, evo svaki ćemo dan živjeti ovu jednu riječ koju nam Bog daje i koju će svećenik uvijek razlomiti u homiliji. Danas živimo ovu riječ, poći u susret Gospodinu. Kad živimo ovu riječ u Božoj milosti, onda ćemo ljubiti braću. A tko ljubi braću, on prelazi, kaže apostoli, iz smrti u život. Amin. Hvala Isus i Marija. Iščekor во авантура. Неодамна еден пријател ми обрна внимание на сличноста на германскиот збор Адвент и англискиот збор авантура, која значи абентеуер. Не знам дали навистина се работи за ист корен од кој со текот на времето настанале тие две изведеници, но таа споредба необично ме изненади. Со темално размислување за Адвентот и авантурата, доаѓам до заклучно прашање. Зошто не би говорела за авантура на Адвентот, односно Божикниот пост? Авантура. Под тој збор подразбирам исчекор, смелост, храброст. Подразбирам момент кога некој ќе се одвои, ќе напушти се познато и доверено и тргне на патот кон непознатото. Кога се презема некаква акција чиј исход не е познат.
кога не се седи само покрај топлата печка обложена со керамички плочки, туку во човекот нешто се придвижува, нешто се случува. Понекогаш тоа може да биде многу опасно. Може би во тоа лежи целата неповторлива магија на авантурата, целиот неизин занес. Адвентот е повик на живот. Исус е воплотен Божји лик. Тој им се придружи на луѓето за заедно со нив да тргне по нов пат, пат чија крајна цел се надзира. Кој одговори на тој повик, кој е подготвен да зачекори по нов пат? Тој знае дека нешто се случува. Тој во себе нешто чувствува. Тоа не е секогаш безопасно. Одговарајќи на повикот за живот, човекот презема на себе ризик за ранување и заблуди, се одвојува од вообичаениот начин на живот и се препушта на новиот. Понекогаш почетната храброст може да го напушти и повторно ќе биде преплавен со реклами и богата понуда на интересни дребулии. Ќе почувствува уште поголема осаменост и толку повеќе ќе им се радува на средбите со луѓето. Смеење и плачење, храброст и страв, доверба и напуштаност, тага и тански го следат на тој пат. Понекогаш патот нема да биде едноставен и веројатно пред или подоцна себе си ќе си постави прашање зошто воопшто тргнал на тој пат. Текст на Андреја Шварц.